Ka la bobedi ke presentile ko meeting wa batlotlegi ko tirong. Ke dirile phoso e one. Go na le motho o ko godimo ko ke berekang teng o ntheileng a re ntsha sentence e tlile go go tlisetsa potso e o sa e batleng, e ntshe. Ke be ke nagana gore ke nna botlhale, ke be ke paraphrase, ke be ke tlogela mo fela jaaka a ne a mpoleletse ko kopanong be ba mpotsa potso e ne ke sa e batle. CEO e be e tsena e re no a baakanya, ke rile phoso e baakantswe ke CEO. Well, ga se phoso, ke fela ka go so se ne ke se kotse se ne se sa tlhaloganyesege. Gompieno motho o motlotlegi wa ka o mo godimo ga mme wa ka o rometse molaetsa gore annual general meeting e tsamaile sentle, chairman ya kopano ene ke tsene e kgonne go araba dipotso sentle. Yaanong o rata di-emoji, ga ke itse go dirisa di-emoji, yaanong ntse ke batlana le gore ke batlagana le gore ke dirise emoji e feng ka gore nna le di-emoji ga re tsamaisane. Go iriwa di-emoji kae? Ke tsena fa ke be ke batlana le emoji ya gore ke a leboga. Yaanong ne ke batla go tlhopha ya motho o khubameng, yaanong e kare ke mo dira modimo, ga ke e rate. Jaanong ke tla batla ya matsogo, ke ne ke batla go dira yaanong e dira e kare ke ko kerekeng. Yaanong gore ke tla dirisa e re ke itlhoge ke tlogele dilo tse ke sa di tlhaloganyeng.